Hello, di tu kau deh. Apa bahasa apa dia macam mau orang sudah saya padu kue dah. Oh, sawit lo kue lah no. Kena ada patu patah lagi. Awak nak di tu kau dah no. Dah coba kene, dah let lah. Pama online business, ya nama. Nolai, yo kau lah kau kene mas kau tema. Di tu kau dah nama business lah. Badu bati kerja. Dua super food apa food je na. Mà ta chơi trò chơi là chơi trò lệ thôi để qua mà thế nè When in me where online business, put it on my way. Ne say me on the matter good thing. Ne say me the owner on his say. Ne me the lemma the good oh. Ne saboni the bar po. Circuit okay, it a let Tapi oma ogle nyoto. Che polo ke loga doya mo te asada ni te ta sima te somo le badoki agasa away me we online business away me we online business away me we online business put it on my way na say me on the mata go Mo mata dota da da e khu mo da si da ba kwa me khi da po mo he do da la de we po me e ya bali ye ka pho ni na me ka du lu na si de we po ni na me e ya ye ka shi ne na du da bobby ka away ni me we on la busy business, put it on my way. Ne say me on the matter go say, ne say me the owner or his say, ne me the matter go oh, ne saboni the bar po, ne me the matter go oh, ne saboni the bar po. Okay, itu kau pokok ni. Pemaba online business dia pemaba apa? Pemesur dia bersur lah no. Okay.